وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس من دوائم بيفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من أعقدكم بدني سورة آياتان يوميتكا بهذتهم كريج درس توبة فرقنا وعاكتا ذكرين جج. هذا سورة ورقنا نيوميتان على من مهار إنك فواني نيوميتكا على من شاوري نيوميتان هو متكا على من مسيح كرامي. هذا حقيقي باجوري كما كي آخرتك باجوري كم أي إدوها كي أي أبدو بحياة إدوها فهوغا دين مرومن نمومن ما إدوها باجور بالجميعها أي حقيقي كامياب بالجميعها ودوغن با كامياب بالجميعها أي إدوها باجور كن بالجميعها. الله سبحانه وتعالى وحيك رباه فغني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إدوها نركاين درك ربي أديب سورج بالجميعها إينا كامياب نبيهم فيه إينا يوتي كامياب أي حقيقي كامياب كي أدي بدوغن با كامياب كي أي إدوها أي ألفان سلام إبه سورجة نعمتهم حاصل بالجميع. الله سبحانه وتعالى سورجة ورجنا نعمتهم جواك ونكيد جوان وقالوا من بيان قد وافا أي ألوان من نعمتك الشاو غريبة سورجة هود متكا مسك كروما. الله سبحانه وتعالى كيد جوان وقاهي كربافا إن للمتقين مفازا أما كربان تقوى ورنا كامياب نبيهم به بدوغن با كامياب نبيهم به أي سورجة كامياب سورجة كاميابي أي تقوى ورنا إتانغوتي تقوى ورنا إتانغوتي إن آياتك الله يتيانغوافا أعدت للمتقين سورجة تيار كريفا وني تقوى ورنا تكاي تقوى ورنا تكاي الله يانغواني إن للمتقين مفازا أما كشورم تقوى ورنا تكا بدوغن با كامياب به أي سورجة كامياب إتانوك نعمته واقعي إن نعمته إينا حاصل وجندا تقوى ورنا حاصل وجندا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا أي بغيچا تنغني هنبه تقوى ورنا بدوغن با كامياب به أدي بغيچا تكا أدي ميبس كدر تنغني هنبه حدائق وأعنابا बगीचा तका में बिस्कदुर्तंग इतांग इबामिन टकावे. अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुरान का एरुग बयान को दिव्या फेवनी एरुग इबामियु बेनु कोंगुलुनु मेवा तंगवा की कुरान एरुग बेनु नुकुरा बेवर मेवा तंगलुनु मियदो बेनु कुरान एरुग ए अलगोन मियदुमि बेनु कुरा बावितुगे मेवा तंगवा का एरुग बयान को दिव्या तंगवा नम इबामिन नका नेगे नहीं गतुगे कोचिक्का में नेगे ने एंकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीर्त कुरान हकीकत का बावा दबाफनी हुरिहा जमाना एकशीग वागुता एंकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबेन अंगवा फहम अन्नमी उन्नबस विस्ने फदगुतका वफाकिहतिन कसीरा दावर मेवा हुरिहा वत्तरगे मेवा माने कि एरुग अल्लाह सुब्हानहु व तआला नंत बयान को दबाफे वनी एरुग बेन कुंगुनु बावितुगे नंत इनकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला इजमाली को गिन्नवा फमनी हुरिहा बावतिगे मेवा इबानी लिबिगे बेता हुरिहा बावतिगे मेवा
وكواعب أترابا أدي تقوى ورنتكا إتانغبي أنهم كبلون تحور العين كبلون كي أي ميمتي أس أدي أنهم من تكفريما ريتي كبلون تايكي كبلون كي الله سبحانه وتعالى إم فريما كربا فوا كبلون أي إم ريتي كربا أدي أنهم من تكن إم فريما كربا فوا كبلون كبلون إبامي هنبي أمينجي غتوبا وكواعب أترابا أدي إنغمر فرايك إنغمر فرايك كبلون تهي غتوبا معنى كفرنا إنغمر فرايك كبلون تهي غتوبا كبلون الله لبافنا تقوى ورنا ميري من نعمة وكواعب أترابا وكأسا دهاقا أدي رالون فريفاوا خموار تنگ بامي هنگ إتانغبي رالون فريفاوا خموار تنگ بامي هنگ إتانغبي را إتانغ بولي بين دنيا كميجن غولي وترغ رلا تفاوت إتانغ را دنيا كميجن غولي را حقيقتوغا إنا فهرانge بوكبس كرينه دوا وهم ඒගේ ලාරහාගේ හිතිකම් ඒති බෝකබ්බසු කරේන බයි මිහුම් හොඩුලායබ ඒ බොයවා අනේ බෑ මිහුම් මොය ගෝවායබ මස්තුවගෙන් තිබේ හාලු කුරවේ කමන්නේගි ගයක් කුරකම දෙවි බොඩකම දෙවි කන්දත්ත වේබ දුනියගේ මි බොංගෙන් ගොඩරල් බොඩු කරිස්සා කන්දත්ත වේ තකුලී ෆෙබ්බෝ එකමක එතනුගරා රලකි එයි හැම එකනි ලස්සත් වඅන්හාරුන් මින් ඛම්රින් ලස්සතින් ලිෂාරිබීන් එතාංගවේ රණුගේ ආර්ත ඒ බෝඩි උන්න ලස්සතික ගොතුක මීරු එකෙන් වා එච්චේ ගොතුක මීරු එච්චේ ගොතුක එතා ඒ රාදිගෙන් දාන ඒ රාබීමා ලා යසද්දඋන අන්හා වලා යුන්සිෆුන් ඒ බොයගෙන් බොලුගරි හිමන්නාන්න අදි මොයගවාන හදා එතාංගේ හිරි රාවක සන්දිහාකා රලුම් ෆ්‍රිෆාවා khම්වාර්තන් එබෑනුන් නබේ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إتانغ بانيهم بيكار واقع دوغو واقع أدناهان comfortable إبسچناهان هادين تروبه ويكميك واقع متقانتا إن آياتك الله يكرواني لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إتانغ بانيهم بيكار واقع فافق واقع إباميهم ناهانته إباميهم إتانغا أهاني سلام واقع سلام جادو إباميهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ملائكة بيكن سلام بدارهم سورغ غوريها درقل تاهم إباميهم غاتا ودا إنهدوان سلام جادو إباميهم سلام جادو إتانغا إبامي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا دوغو هدا أدي دوغيك جواها كيك أدي نيوين إتانغ बेकार वाक़े करनी वेनेता जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा इतिबागे व रस्कलांग हतरतुन तिबाया जज़ाए के गोतुगए मिन निअमत लिबिगे मिदन तकवा वरन टका में तैयार कुरीफा मिन निअमत तंगे बामु नलिबिगे दनी ए अल्लाह के हतरतुन वा जज़ाए के गोतुने अताअन हिसाबा अदि एवरन कुड़ा अमल तका इब्बरु हदिया के गोतुगए إباميهم ولا عملته تكائبر هدياء غتبه نيمت تنبان نلبيген بيدان سورة نيمت توغوا كمير كي تقران وا إتم آية الله سبحانه وتعالى بيان كتبه سورة كميس تكون تبيني إن عمر فرايك إبر كتبيني خدي بودتي نتبيني تا එකක බොඩ වෙෆාන එකක කුරු වෙෆාන එකක දිගු වෙෆා එහෙන් නොතිබෙන එවරක මිස්තකුන් තිබෙන ඉතා එන් උමරු ෆුරායික ඒ තිරි සහරා කුරි දෝග දරුස් ගබයා මෙගෙදී තිරි සහරා තිරි සහරා දෙමෙතු තිරි සහරා දෙමෙතු උමරු ෆුරාගේ තාංග මිස්තකුන් තිබෙනි එවරක තිබෙන තාංග මිස්තකුන් ඒ ආදම අලයිහිස්සලාම් ගේ දිගුමිනුගා ආදම අලයිහිස්සලාම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා haddawa swargege furtama lebbewi ekane faanu ge digumin Allah haddawa finwani fastolasmu Allah subhanahu wa taala e diguminuga swargege ahluwari haddawa tiben eduwa swargege ahluwari haddawa tibeni e diguminuga swargawanta wenna duniyege mijihe bes taklife uni kamenna naneta tanga tafat duniyege Allah subhanahu wa taala insan labba Allah subhanahu wa ta'ala insan nang hama ko debba mani insan naki furiham painu kama uni baik kama
uni baikkan Allah hama kodde mogotun tafatu uni sifatan Allah subhanahu wa taala insanu kibaga dunia ge dabba fe bahuri ege terega kudakamu diuma bodukamu diuma kulu jahanje huma niduma fahana kurma bodukamu diuma bawat ge bawa kan tatta ne fe folo ma kan tatta mi bawat ge bawa kan tatta dunia ge mi dabba fa etang e bawat ge bes kan taklifa ka wa bes kame unikama ka wa bes kame etang na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bafani la yabuluna wala yataghawwatuna wala yatfiluna wala yamtakhituna etanga kudakam da kan nujihen bodokam da kan nujihen uljaha kan nujihen neefai fola kan nujihen amshatuhum adh-dhahab ebami bolukalangen gule funa wasunane ranunne bolukalangen gule funa hunane ranunne amshatuhum adh-dhahab wa aniyatuhum adh-dhahab wal fidda adi ebami ngetang gengule saman ifagen gule taketi sunane rana rihinne tanga hunnani ebami gule saman tanga ifagen gule taketi wa majamiruhumul alwatul anjuj adi etanga dungeli fahunnani wata ya frishna kurai fahunnani emme mirwas tawaudunne wa azwajuhumul hurul ain adi ebami unattaka etanga ambinga gotuga deifawani hurul ainunne ammiga gotuga deifawani hurul ainunne ala khalqi rajulin wahid etanga huriha emmen tibeni ekegge khilqatu gay mane ki evvaraka ala surati abihim adama 60 zira'an fi sama ei ebami unge bappa kamugawa adam alayhi salam ge digu minugay ebahi fastolasmu ei nuwadiha fuutoi fastolas muhakin nuwadiha fuutu fastolas muhuge digu minuga nuwadiha fuutuge digu minuga Allah subhanahu wa taala swargega mistakunda ba famiwani ei Allah subhanahu wa taala me fotam insana hidde minbar wa adam alayhi salam khalqu rabba famiwani ebara den Allah ge hikmai bantakam ge darum Allah wani mistakun kudi kurabba ei eha bodu minuga duniyage miharo ejjiya ulendatiwane kenage dena wodigen be ekan e hikmatat taka Allah subhanahu wa taala mani mi wara mihar algon men mi fenna min bara mistakun kudi kurabba swarge ge dabba mani Allah subhanahu wa taala me fotam insana hidde min bara adam alayhi salam hadda swarge ge dabba mani e diguminuga urihamme tibeni ebbaraka ekaw kuruwe fane ko diguwe fa ehennu tibene etanga tibeni ebbarakan urihamme swargawante ebbaraka tibeni urihamme ehennama riti min tafatwane e riti min ngana unnani emi hegge amaluge nisbat emi hegge he amaluge nisbat duniya kula he amaluge nisbatu emi hegge riti min etanga unnani ekama ebbarakan emmen tibeni uriha emmenge adam alayhi salam ge bodo minuga etanga tibeni enge tanga keuma buima mi uriha kame ehri emme furiha ma enge tanga behenum barakan eba kebe behenum barakan bove eba evves edumakan la komme baktegge 70 kiyama 70 ge buyum komme mi haknga balibe adi ena ede min baraka ede komme iccinge tanga dibigen dane ede min baraka kaaboy hedene tanga e bodomin heri insana debba fadi kewmuge bar buimuge bar shahwatuge bar Allah subhanahu wa taala itanga duniyege taguna ekad debbawane yahudiya edduha ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gar hangas midannawani ya abul qasim e abul qasim emihum Allah ge nabiya kiyawlani abul qasim wa Muhammad abul qasim e kalifan kunya nam fulu e abul qasim e emihum qabula nukure ya Allah rasulaka kahbe emihum nukurana e rasul Allah ge rasulaka emihum brani ya Muhammad wa ya abul qasim e Muhammad wa ya abul qasim e abul qasim alasta taz'um anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabun kade fan dawa inu kurabantoy swarge ga hagarin khaboy hadakam rifan ababidalwan antoy swarge ga hagarin khaboy hadate e to Allah nabiya hadis pur kurabani pada kalifane kutunga babidalwan swarge ga hagarin khanate bonate inna ahadahum la yu'ta quwwata 100 rajulin fil mat'ami wal mashrabi wasyahwati wal jima' itaga ahularin kore komme miyaka Allah debba fawane jima'uma adi shahwat terikama keuma buimuga sateka miyunga ba
සතේ කමියුන්ගේ බාර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන් කොම්මෙ මීහක දෙව්වාෆවානේ ස්වර්ගවන්තවරේ කොම්මෙ මීහක කේවුමුගවස් බුයිමුගවස් අදි ශහවානි එදුම්බරිකම්ගවස් අදි ජමාමුගවස් සතේ කමියුන්ගේ බාර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ස්වර්ගයේ අහලවරේ ගිතරෙන් කොම්මෙ මීහක දෙව්වාෆවානේ දෙම්මි යහූදි මීහාමි දන්නවනි එහෙම බෙජ්ජා ෆඉන්නල් ලදි යඅකුල් වයශ්රබු තකුනු ලහුල් හාජ මීදන් අලුගොනම හිතුව සුෆේ දෙන සුවාලේ කාවේ හදාමි හුකම ගවඤ්ඤා ඒන කදෝ හාජා කුරන් ජීහෙන නොහිය කදෝ හාජා කුරන් ජීහෙන නො එහා බෑවර කණිදගේ කාය චිත මිදනි කොන්තා දුනියේගේ විද්‍යාවෙන් අලුගොනම විශ්නේ අලුගොනම කාය චිතම් හජම් වෙගෙන් නජිහබ් වෙගෙන් නිකුමගෙන් එදනි කදෝ හාජා කුරිමා නජිහබ් වෙගෙන් නිකුමගෙන් එදනි අලුගොනම කාබොය උලේ තකෙති දැන් ඒ ස්වර්ගයේ කිනෙත් තෝයවා ස්වර්ගයේ පන්තවරින් කරීෆන් දවා කරවන්නේ නොතෝය ස්වර්ගවන්තවරින් කාබොය හදානතේ එහෙම දෙච්ච කාබොය හදා කොම්මෙ මීහුකම් ගවඤ්ඤා කොම්මෙ මීහකු කදෝ හාජා කුරන් ජීහෙන නොනේ එහෙම කරීෆන් හදීස් කරවන්නේ හාජතු අහදිහිම් අරකුන් යෆීදු මින් ජුලූදිහිම් එමීහුම් කුරමීහෙක්ගේ කදෝ හාජායි කි එයි එමීහුම්ගේ හංගණුම් ඔහරගෙන් දාදලකේ මිස්ලු රීහිල් මිස්ක් ඒක දවානි ගොම කස්තූරි වහේ ඒක දවානි ගොම කස්තූරි වහේ එයි එමීහුම්ගේ කදෝ හාජායි ස්වර්ගවන්ත වෙන්නේ එමීහුම් කාබේ හදාන බේනුම් වරකන් හුරිහා භාවතක මේවා තකයි හුරිහා භාවතක බුයින් තකා වඩහ්මි තයිරිම් මා යෂ්තහුන් එමීහුම් බේනුම් වාවතරක දුන්යෙක් මහා හුරිහා චික්කම එමීහුම් දානේ එමීහුම් කුරමීහෙක්ගේ කදෝ හාජායි කි එයි එමීහුම්ගේ හංගණුම් ඔහරගෙන් දාදලකේ එයි ඒ දනුග දවානි ගොම කස්තූරි වහේ ෆයිදල් බතුනු කබ ගොමරා දැන් සුවාලු කෙතේ වරක් කන්‍යා බඩක සරදී ජහ බඩක ප්‍රශ්න කුණානේ රසූලුල්ලාහ් හදීස් මුකන් ෆයිදල් බතුනු කබ ගොමරා ඉතාංග අහවරින්ගේ බඩ උන්නානේ හිදිෆයි සරදී ජහ බොඩුව ෆෙ නිකුම ෆෆුප්පා ෆෙන් උන්නානේ හිදිෆයි මෙරීති මින්බර උන්නානේ ඉතාංග මිස්තෝගේ බඩවස් එම්බ සුවාන් කම්මතිගේ මිතිබෙනි යදඛුලු අහ්ලුල් ජන්නතිල් ජන්නත ජුරුදන් මුර්දා කුරිදෝ ගාදිස් කීෆවානි ස්වර්ගයේ වන්තවරේ ස්වර්ගයේ බදිකන් දාන එම්බ සුවාන් කම්මතිගා ගාග ඉස්තට්ටෙන් උන්නානේ මොමච්චක ඉස්තට්ටෙන් උන්නානේ එමි උන්නානේ ලෝලි මො මතිමහුගස් නන් ලෝලි එම්බ මතිමස් ෆලානු ෆලා හිසාබුගා තුමුලිස් ෆලානු ෆලා හිසාබුගා ඒ අඳුන් අලාෆුන්න මීහකු අඳුන් අලාෆුන්න කහල ගොතක කලවෙලා ෆුන්නානේ ඉස්තර ෆලා හිසාබ ඒ මොමතිගා ඒ සුවාන් කම්ක එබෑමි ස්වර්ගවදගෙන් දානේ මමි ස්වර්ගයේ ගේ අහලවරින්ගේ حالතෙ මින්ගේ සිෆතන් හොරගොයි කදෝ හාජා කුරා කන්නු ජීහනේ බස් කාර තක්ලීෆින් ඉතාගනු ජීහනේ දා කන්නු ජීහනේ ෆෙම්බරා කන්නු ජීහනේ ගායගේ හිල්ලාලා ආදම් ෆහරග්ග හිතන් අරාෆානේ දා හිල්ලඤ්ඤා ගාය මිලවානේ නොනෙන්නේ ඒ මිලවනි මි කීවගෙන් ඒ ජරාසීමගේ සබබුනේ මි මිලවනි මෙවනි ජරාසීමගේ සබබු මිලවනි එබ්ස් ජරාසීමගේ කොහොනෝනේ එබ්ස් ජරාසීම නොුන්නා එම ඒ මිලවම නාන්න හරි ගන්න ඒ දලකුන් මිලේ නොවානේ ඒ දලුග දවානේ වස් ඒ තිබයන් කොද්දෙබ්බා මිස්ලු රීහිල් මිස්ක් ගොම කස්තූරි වස් ඒක දවානේ කම එබ්ස් කාන තක්ලීෆ් ජෙහෙ එබ්ස් කාන අදි නිඅමතුම් මක්රූම් බා හිඳු කොළබ්ස් තංගනා නානේ එම්මි මනිදුම බස් නේ ඒ නිදීම වස් එබා මීහා එබා නියමතුම් මහරූම් වෙගෙන් දෙතා හිඳු කොළක පගතු කොළකන් එබා මහරූම් වෙගෙන් දේ නියමතුම් එහෙන් කම තංගනි නිදුම බස් නේ නිදුම බස් නේ දෙමි ස්වර්ගයේ බයන් නියමත් තවවාහක බයන් වෙගෙන් නිදියයි දැන් ස්වර්ගයේ කෙම්මේ දහ දරජාගේ මීහා යා බෙහෙක තුංගලගොන බලාන නැහැ ස්වර්ගයේ කෙම්මේ දහ දරජාගේ මීහා ස්වර්ගයේ කෙම්මේ මති දරජා කි ඒ බයන් කොද්ද දෙවියස් අල්ගොන්මෙන්ගේ හිතක තසව්වර නුපුර වේනේ නියමත් තකිනි එම්මේ මති නියමත් එම්මේ මති වල දරජාගේ මීහාගේ මකාම් ඒ මීහක තසව්වර නුපුර වේනේ බයන් කොද්ද දෙවියස් අවකි ඒ මින්බර තසව්වර කුරවේ ෆද විශ්වම අල්ගොන්මෙන්ගේ නේ දුනියේ කලගොන දෙව්වා එහෙකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයාන් කොද්දෙව්වා මනි එම්මේ දහ දරජාගේ මීහාගේ මිසාල් ස්වර්ගයේග දෙම් විස්නා තියබන් දෙම් විස්නාගේ එම්මේ මති දරජාගේ මීහා ගේ حالතම් මෙදු තියබන් අමිල්ල විස්නාලා ඒන කිහා බොඩනි මතෙක් ගහේ ඒන උලමුන්දාන ස්වර්ගයේ මෙ දහ දරජාගේ මීහාගේ මිසාල් मशहूर दे रिवायत में कमा बे को तुम ऐसे दबे प्रथम रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस प्रवाह मानी
إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. Timang kalifan ahmakun timang kalifan iki wada gannawe naraken emme fahun nikunnana miha adi swarge emme fahun mannana miha. Naraken emme fahun nikunnana miha adi swarge emme fahun mannana miha timang kalifan iki wada gannawe. Ei rajulun yakhruju minan nari kabwan. Ei naraken nikunna miyeke firukifa naraken nikunna miyeke ei Allah subhanahu wa ta'ala ena wahi korabane idhhab fadkhulil jannah dare ko swarga dahre swarga fayatiha ena swarga hamang anna nenas fayukhayyal ilayhi annaha mal'a swarga hamanga sena badala ena khiyal kure gendane swarga furi fawa ma fayarji ilayhi ena amra Allah hadrata anna nenas dan nawana ya rabbi e algaweri ilah wajadtuha mal'a timanne ngetam fennani furi fawa tanegge gotugai furi faye tambani aneka Allah ikram izhab fadkhulil jannah dare go swarga wannashe ena aneka swarga kariyan asa ena fayukhayyal ilayhi annaha malla aneka sena khiyal kure gendane tam furi fawa aneka ena Allah gator tarju wa ani as dan ya rabbi e Allah e algawari ilahe wajadtuha malla timanna ngetam fennani furi fawa tanai gotu gai aneka sallallahu ikram izhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla dunya wa ashrata amsalha fa inna laka goswarga wannare khaliya ve etanga duniya fada duniye ke mimbaran me mangi tanga ve duniya ibar adi egeves dihagunai yo bodu duniya visna yo bodu duniya mi emme ta hotarja ke mi ha enai Allah ikram fa inna laka mithla dunya wa ashrata amsalha khaliya be duniya fadaenge tanga adi egeves diha guna ena dannawan ena nikiha hayra kamin ena beribegen dan ena dannawan Allah ataskharu minni aw tadhaku minni wa antal malik e Allah timanna furassarakum malamat kurabani to wa timanna jisum kurabani to e Allah yagi raskalai ehenta ena hiwan ena agenen he fata amade mi adagi insan ke mi ena age war amade narkaim mi nikuti firukifa as mi sworoge manan era me duniya de ta duniya ke dihakuna e hadis bayan ko de Allah ga nabi yara bi bidalwani fadhahikan nabiy sallallahu alaihi wasallam e hadis bayan ko de pramu hini warna kurabi hatta badat nawajiduhu ekalifan ko kullu dai fufaal wajhata entawani firukifan rakan kunna mi ada insan ke na Allah me darja ke mi ha ena ke depani dunia ke diha guna mi emme ada ke emme darja mi swarge gadi dem bisnar bade emme mati darja ke mi humre ne ufaga ini hunna dibikin dana ni amat tabisna rabat ane riwayat juga surah darja kami ag misal bayan kuramani ei Musa alaihi salam Allah sual korone sa'ala Musa rabbahu Musa alaihi salam Allah sual korabani ma adna ahli jannati manzilatan e Allah swarge ke emme darja kami hage maqam ki ko bato swarge ke emme darja kami hage maqam ki ko bato itu Allah subhanahu wa ta'ala Musa ke fanatan nawani ei swarga wantaverin swarga waddawa niu mafahuga swarga yang annami ke ena Allah wahi kurabwane tiba swarga wannashe ena swarga hamanga asdan nawane e Allah waqad nazala an-nas manazilahum wa akhadhu akhadhatihim ya Allah mi istakun mi hum manzil taka wasil weni nijje adi emi hum etanga saman tannaga nijje etanga saman tanga ba mi hum ifani nijje naga nijje itu Allah ena bahi quraban atharda an takuna mithla mulki malikin min muluki dunya tiba ruhen heyye mi swarge ga tibaya duniye ge raskanum pure raskale ge raskam buma दुनिया के राष्ट्रस्कन ऊपर राष्ट्रकल के राष्ट्रकन तिबाय मितांग गौमा तिबारो हंगे दुनिया के में मतिवरी मकाम ए राष्ट्रकन दुनिया के में मतिवरी मकाम
adi raskam mana kuraveli eruge raskam re eruge raskam adi eruge raskam niharuge raskam pura ma furihama vefa ma bodu niharten pura kuda tan kuda raskam ni kurani ma agbod tichisse uri kino eruge jawahir uri achami onnani takhtu asminan jawahir eruge raskalunge raskalunge emi unge botive jariya inna no karna khatimna ha bawa emi unge gandawar tabe sidi fami hono jawahir eruge duniyege raskalunge raskalun kur raskalige raskan tiba mitanga umat tiba ko hoye enadan nawan raditu rabbi e aluge ver ilahe rohijjame timanna itu Allah wa qurban lakadhalika tiba efada verikamake wa mithlahu adi efada raskamake وقال في الخامسة فاسمنا فهروا إن ذنوان رضيت ربي إيه أرجو إله روح الجامع الله قربانه ولكذلك تبان إهرياني ومتهك وعشرة أمثالها أدي إيجبس ديها غناية أما سالس غنا دنيا के रस कलम पर रस कले के रस कम के सालिस गुना ये में दरजा गनिया adi ege itun balaka mashtahatu nafsuka walazzat ainuka adi ege itun tibaga nafsu edijje komme ecche tibaga swargege utte adi tibaga lolafini kande komme ecche sege itun tibaga tiba nafsu edijje komme ecche mi niyumai etang raskam yo tiyena raskam ge 40 guna e duniya ge raskam ge 40 guna adi ege ves 10 guna adi ege itun nafsu ede komme ecche lolafini kande komme ecche swarge mi emme aada gemi ha swarge darudar jami emme darudar ke demmu sa ga sawal korobani ma a'la manzilatan dengan bejiya ma a'la ahli jannati manzilatan swarge ke emme dem mati beri darja gemi ha ga maqam ki ko baat hoy emme darudar jagemi ha ga sawale kura bifuratama denge korobani emme mati beri darja gemi ha ga maqam ki ko baat hoy Allah Quran ulaika alladhina aradtu ayati Allah ebigodi genne bibi unnaki gharastu karamatahum bi yadi emi hunge karama itterkan indevi timang Allah ge ay pulunne wa khatamtu alaiha adi egamati ge sikka jessevi estimang Allah ge ay pulunne timang Allah ge ay pulunne falam tara aynun emi hunati timang Allah tayyar kodde fa wa ni'matah ki ay du'a kos lolet de ki fanwa ولن تسمعوا أذن دوها كمفتن أدواها فنوا ولم يخطر على قلب بشر أدي دوها كوس إبس إنسان كهت تصور وس كري فنوا فتا نيمتك إيه بيان كده بس نيجي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني ومستاق ذلك في كتاب الله عز وجل ميكامو هيككي ميكام تيدو قرآن بودو هيككي الله سبحانه وتعالى في القرآن كني آيته فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم إذا من اتقى الله ومنا كنت بافوني متاكي يكس نفسكم إغيرني متاكي نوني emiun اتقى الله تيار كنت بافا لولو بفيني كما كيي ومنا كنت بافا لولو بفيني كما كيي إبس نفسكم أدي مهاتنا إني فنما فانتتكي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يبا من دنيا كل عمل تولسوا بام جزاء بوتغي إني متاكي بيان كنت بيكسمي كتصفر نقربين إن كم بيان كنت بين والبسنتي إن ماتيو درجة تصفر نقربين بيان كنت بيس إن كم سورجة جينا كنت تنقري إن مدق بيان كنت بيف كم بندوا سورجة दान करता हो मती कमी आड़ंगे कुड़े राजा बेडशीट एगेस बताना फुरगवा के अल्लाह बयान करते बनी रीति फुरगवा के बयान न करते बया इन इसने बताइनुहा मिन इस्तबरक एक बताना फु नफु वैसे होती इस्तबरक ने फशो ने सिलकुन ने देंगती रीति फुंगना ने कीने विस्नाला रीति फुंग देंगना ने कीने एक बताइनुहा मिन इस्तबरक एक दफ नुअत बताना फु बनी इस्तबरकुन ने फशविन ने मतलब सिलकुन ने दा इनमें दा अल्लाह बयान करते हैं स्वर्ग के मती नुइस ने बयान करते हैं मच्छन नो बिस ने
enko mi swarge ge me dahru daraja ge mi ha misal bayan ko de pidin tiba mi ho ne Allah du kolle bi mistakuna de tiba no ne ka misna hada mati daraja tahuga daraja taka wasil wa mi ho emi ho tibene arama fa emi ho gani ma ittaka me du tiba no pura ko nazar min gala fikr hin gala kiha ufalen ke emi ho tibene emi ho ne bigen ta ne ma ittakha bodatiwa timmeti emme mati wari swarge emme matiwari swarge den swarge thang yoti emme swarge nunta etang yoti swarge thang yoti e rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko de baman innaha laysat bi jannah innaha jinan ei emme swarge nune ei swarge thakike emme qur'an ge ayat hogot jannatin tajri min tahtiha jannatin swarge thakike ei etang ge darum arth demi gemba swarge thakike etang emme matiwari swarge ke firdaus ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis muqarrabani al firdaus a'la al jannati wa awsatuha firdaus ei emme matiwari swarge adi emme molo emme matigawa emme matiwari emme ma swarge emme quality swarge nadi himpana emme quality emme fember ge swarge firdaus al firdaus a'la al jannati wa awsatuha wa fawqa dhalika arshur rahman e swarge ga mati gawani arshur rahman ga arsh kodevani rahman ga arsh kodevani e swarge ga mati ga fural kodege gotuka e swarge ga fural kodege gotuka evani arshur rahman ga arsh kodevani wa minha tufajjarul anharul jannah e swargenne wani huriha swarge ga huriha ar takik ge feshun e swargen mi hingam mi annani ar tamuriya bui magge artak kuriha bawatik ge buin tahuge arta falage mi annani eswaruge firdaus eswarugen demige mi annani ehen swaruge taka kuriha arta gedden emmi taza ko kuriha buin taka chini ben eswarugen den eswarugen me nawaminha tufajjaru anharul jannah eswarugen ne kuriha swaruge takigge e arta feshige mi annani arta feshige mi annani arta demige mi annani eswarugen ne firdaus fa iza sa'altumullaha fasaluhul firdaus fa iza sa'altumullaha tibami Allah ga hadarta swarugen iddan nawanya tibami hum firdaus debu mangidan nawar e asu swaruge e me matiwali swaruge firdaus debu mangidan nawar यार फिरदौस ने बाय में तंगरामान फिरदौस ते किने जति मना लिबे ने मेरे ति मना एक पुरे अमलता यार फिरदौस संगे दिगन तादी या वृद्धा दा स्वर्ग बेसला बागा अलवन में गेने अलवन में स्कूल गोड़े रगे ए रिपोर्ट अम्मा से को क्या क्रिया सी रिपोर्ट है निबे ए रिपोर्ट अम्मा से को कम कम या को सी रिपोर्ट अम्मा से को फिया सी बेनफास स्मार्ट फाइव स्मार्ट एमा मिसाल कम या कोई तंगरामान ति मन दे ओके मसे नेते emme dahu daraja ge swarge ni mas emme dahu daraja ge swarge ena edigen ena masai ko fiya labba sunai gada emme swarge labba sunai gada nena emma masakke kurarado gadur to swarge edi dannawanya tiyabami hum firdaus tebu mangi dannawar Allah wa qur'an innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula amakarong iman behe amal takulami hum emi hum nabe mehmandari gotuga firdaus ke swargeta iman be amal kure he amal takure kogen swarge firdaus ke swarge hasil wan masai kurima manjadda wajada masai kurami ha kamyab wan ei alwana duniya ge sama misal we duniya ge alwana men kamen hasil ko mattaka masake kurwe ba kamyab we ama adi ukurabi hay ma fase hay kamyaban duniya ge masai kofiya ei Allah ge madad we sena jibi gendan Allah ge tawfiq na jibi gendan emma he amal kure he kogen ge swarga hasil wani marwe gendan bi huri hay ama eh kabus mitangan tibe marwe gendan bi emi amal takage no ba amal ko fawana be alifan he amal to kofi kam ko to swarga tang intizar swarga ta ek tang ni amal taka ek abadu ge ufa abadu ge aram abadu ge hinga ma jehung yoti ta mami swarga ge em mati ge swarga ta ge tereng em mati ge swarga firdaus den yoti swarga ge em bodo ufa swarga ge em bodo ufa ei rabbul kainat ge rabb ala kulli shay'in qadir buriha ka ge macak kula dumanta ilah
فعال لما يريد إذ ودغن واكم بكم قربا إلى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما كان إرادة قربا فيها كما كان وحي قرباني باشه هندم هندم كم بجندا إذا هو إفراج جديدا كيها وفاور كم إني إها زمان واندن إدوها هميا مؤمنون نفني هم كان كيت قرآن كده فوا خبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فوا خبرا أدي بدي دليل القرآن هيك تكون كده كو قبول كو إفراد كم على قرآن من ديا غيب كوا خلانge إمريت إله إن الله جميل يحب الجمال إمريت إله إفراد بدي دار إفراد حمللون في نجنديون كيها بدهم هم جهم نجندا الله سبحانه وتعالى في نجندا إمّي بودو إله وهو العلي الكبير إمّي ماتيوري يغنبا إمّي بودوانت إله وريها كورفما كولدومانت يغنبا إله وريها مخلوق خالق إفراي فينيكين غداني حملولا ميات الله سبحانه وتعالى إكناغ فينم إفسمي هكيلولا كولدانا كان ديبا فيني إفسمي هكيلولا إكناغ فينم كولدانا كان ديبا فيني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال كرم إكلي فان ميراج راودا كن نبريغا أصحاب كن سؤال كرم إكلي فان الله ديك وداغا تنتو إيه إكلي فان سؤال كرم بني حجابه النور لو كشفت لأحرقت سبحات وجهه إكلانج فرداكو ليفوني نورنه إفرداكو كشف كل وجهكم غوانما إكلانج فينو كلانge belle won foraaf komme hisabe komme ichen andadane inkam ekves mi hegge lolaka kulatana kan lin fain nei miyadu duniyege kalange belum ko musa ga fanos denne vita allah dekke rabbi arini anzur ilayk ya allah timanna benu be allah dekke allah ay koro ilan tarani musa ga fanos tim allah fini wadenu kannawane musa fal kurnu koro bima allah wahi koro bane walakin anzur ila al jabal turfar bade ballawash fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani ifar badenge tanga sabit wa urawejjiya kale fantima allah fini wada kannawane falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka allah subhanahu wa ta'ala tajalli odigenne ifar bade turfar bade ifar bade kudi kudi gen fa baange di wa kharra musa sa'iqa musa fan he fo tigen betti wada emma lodhak dunia ko allah subhanahu wa ta'ala kurtana ka debba fe nei ekalaange fenomuga ekam giyamet duwaga allah lotaka swargawantawringe lotaka e barde bawana adi emme bodu ufa swarga ge dibigenda wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira eduwaga be ali ujala wagin baamu tak e bai swargawantawring emu tagwe rabba emu tabbalanate eduwaga lilladheena ahsanul husna wa ziyada दुनिया के ही अमल तक कोंगलो मी उन्ना बेसुरगे आदि इतुरु एहन नियमतेंगे भाई अल्लाह फेनो भाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला फेनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एरे सादे विदरे के हद बल्लवाफा हदीस कुरानी इन्नकुम सतराउना रब्बकुम इयानन कमा तराउना हाज़ल क़मर ला तुदामूना फी रु'यतिही मी हदु तिबानी नमी फिन फदन तिबानी जो रब तिबानी न क़यामत तो सुरगे के फिन्नानते adi tiabanu kana gabbenuga ibs kahal gelluma tiabanu kanwanate ibs kahal gelluma tiabanu kanwanate surgawanta wen surgawanta ni mafauga allah subhanahu wa taala surgawanta wen wahi qur'an ya ahlal jannah hal turiduna azidukum tiabamihum ede muhayya ditima allah itru tiabamihum na itruni mate itru ko devuma in surgawanta wen tan naman alam tubayyidu wujuhana وتدخلنا الجنة ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار يا الله عالم جمو تنجب الله عليكم وجالكم ندبم توي أدي تمنى من سورة كن ودم توي أدي تمنى من نركين سلام كورن ندبم توي يبرد يتروني مت كنا توي كيا برني مت توي فيكشف الحجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وكلام فردا كل كشف كل بانته فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل إبامي من الصور جيك ديفا إنوانه إبامي قبرس كلام جبل مفر اللوبوتكم برني همته الله يدفنون عملوا كيها فاوجن دان ستايم إتانغ أولور إهم فرا برني همتين إتانغ إبامي ديفا إنوانه إنه برو نيومي
emme bodu ni mange taange emme bodu ufa ei swargega Allah subhanahu wa taala etaange ahwer na fenigen diu mi bodu ufa verikan mi bodu ufa verikan libigatu mattaka Allah subhanahu wa taala yoti algun angawafa duniyega algun ki kurambi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah badal kurang demiha Allah dekem benu waniha ena ngoti salih amal kurume oti e kurai bes amalik ekanaage agba ene bes salat ba wal kurume sharikun kurume dekkun ter kaman itan nueddume ena kurai bes yo amalik ekan e gotak kurume oti ena Allah dekem benu wakam gawicci eno ena Allah fenigen dan swarge adi ben hama eha bodu ni'mate adi eha me bodu ni'mate gaben swargo antaverinna Allah subhanahu wa ta'ala nida ibawan ya ahlul jannah e swarge ga ahlu werne inde ban dan nawane labbaika rabbana wa sa'daika e Allah alamin hazirati bimo Allah kun raditum hal raditum rohjan he tiaban tini umattadba furala ba ibn ufar kan furala ba ni umattadba eha bawar debba fe tiabani hunna Allah kun hal raditum rohjan he tiaban dinge ban hun dan nawane malana la narda ahar men nurhem bi ki pegen hayye ahar men nurhem bi ki pegen hayye iba Allah alamanna debba fi no duwa hakwas miyaka nu debba fada ni'matta iba Allah ga makhluq ten duwa hakwas bes makhluq ka debba fan wa ni'matta ahar men debba fi mo den ahar men nurhem bi ki pegen to Allah subhanahu wa ta'ala hi qur'an di idru hen ni'mate yavra ma mativere ni'mate devmate ban edemu hayye hal azidukum afdal min dhalik yavra ma ni'mate tebam itru ko devmate ban ruwa hayye imun dan naman ayyu shay'in afdal min dhalik dem ni yoturi hani mate timanna men libi fain non to edem yavra bodu ni'mate onnane to miyavura bodu ni'mate onnane to ban dan nawane edo Allah qur'an uhillu alaykum ridwani fala askhata alaykum ba'dahu abada miyan tiabame ngamaccatti ma Allah ruhi wodigatum bawada kame ruhi wodigatum lavvame tiabame ngamacca miyada fahugaden timang Allah tiabame ngamacca nuruhun tere ode mugannawana dua hakwas kiha bodu falengai duniya Allah ruhi wodigatum libung ei ebdesmi kashawarwa kamen nabi be kaluna kalus Allah ga nabiya toifun kalifan edi proda ga nabi hitama e duha kuse kalifan gi pun fila ga nudafa da hitama e toifun ma isbegen ba hadu ga kalifan rabbi ranikum wada ga macang aingu fuldawa ki ke bidalwi Allah iba Allah timang kalifan macca ruhi wodi kan nawa kam gawana mimi yung timang kalifan ay kura kitamme bawar aniya mbami ko kam gebes ibtis farwale nete ibtis farwale Allah timang kalifan macca ruhi wodi kan nawa kam gawana Allah ga ruhi wodi gatun kashawaru eswaru ga ahlu ge ahluwerinna ei rabbodo ni'mate ngai duniya ke ibtis mihaka nege Allah subhanahu wa ta'ala enak macca ruhi wodi kan nawa kam swaru ge ahluwerinna kashawaru ge ngedi Allah wa hi qur'ani uhillu alaykum ridwani fala askhata alaykum ba'dahu abada timang Allah tibame macca timang Allah ruhi wodi gatun ba wada kame ruhi wodi gatun dagwame miyada fawgatin dua hakwas tibame macca ko faiz qur'ana me nursawa wodi kan nawa dua hakwas abadu ga abata ekala ruhi wodi gatun swarge wantawirna hasil jadi deng etang onnani hamaikan alokama kabbe sonnani heduna habir tasbih kiyana kan yusabbihuna Allah bukuratan wa ashiya emi onnani heduna habir Allah tasbih dan namadon ekani etang alokama gotuga den namaz kurme rodai mangajjume baad ko dus kavedden onnani Allah angawafane bami hunna timang Allah tibami nadde bi ni'mat takage mashghul wa falah abad bi abadat tibami de haya hede ko undash mi swarge ufa mi swarge ni'mat tammi haqiqatu gas ei bodu jumpa kamyab den beriya sitala hamati hayat ga fikr nettaneke mareg khiyal nettaneke gaya me bigen tibe ativeri hayat fa ei taneke astu ga sei hama ifadatane
etan dibe to masai kurang bi masai kurang mangkum mi kas ibeng yo tim dunia kon mi kas bagut debba Allah subhanahu wa taala bagut faito kuring Allah algon debba na bagut ke beno kugen algon men nam yoti ama itan ke mativeri maqam tang hasil kuraben dem maro anna bagut ga dem algon nakan dinna kuraben pes kame isa bagut faito biye den nuba amal ko fawana ma abatu ga azab ngi ko wasil wegen ngedi alifan geteria gada fadar jamba azab geteria emargon ge Vishnu ge beno kurhema gotu bai fambi Allah subhanahu wa taala anu de bahna abuta rangalo gotu heda kurave to masai kurambi hi amal kurave to masai kurambi swargoti tayyar kuraifa etanga nimaitta tayyar wa mundana mi hakura amal to ge sab dunia ge mi hakura hi amal to ge sab etanga nimaitta itu wa mundane doa ke Allah subhanahu wa taala algon nang he Vishnu devung adi swargattaka masai kura baikam galgon men devung adi etana shawgoriwa baikam galgon men devung adi alon naki abadesi usaha e bas qabul kura baikam galevung wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.